Adlaw papagayam na imbag nga oras yumanan. Siyak manan ti pagayam yu amang kabkablaaw kada kayo. Itinaragsak nga aldaw kan oras yu ita kanito. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagon daway, kat manipod ka ni pagayam tayo amaso, saan na apudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni pagayam maso. Dear manang biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istorya akan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan ayat. Kat gapu iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di mo't lanamnamakin ka. Ladingitak mang masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mo't nga ibagak da ito eh. Sorry, manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya kan at talaga. Ulitak, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak, sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, manong maso. Pakawanan nak kuma. Awan ti rumbang hikid daw iti pamakaon kanya kading. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy akon. Sige, mang maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kanayan na kagmalmalas kan ayat. Karayo na kamapahay. Matudugo na yan di pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Mag-apal nga rin dagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak nga minanatayar, Ay anang. sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Pada, anang. Siyak ba ita? Ay, siyak, tinaiparswa analaad. Ingka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manen pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sangawan gasat ko kanayat na lang. Sana kami na naiparso agwapo. Malasaksa mo ta naiparso. Saan man atila ibagbagam. Magpeso mo na lang. Naiparso sa mapapakilatan. Naiparso nga wan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Ay, Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsak. Ti kang runaan apakasarakam iti ragsak, ket ni Apo Diyos anak ko. nanang. Mala, agrubwat kakitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige nanang. Sumurunuak taw. Nanang,
Kitaan nyo man nung bagay ko to'y purmak. Ha? Na? Ay, uwan! Bagbagay mo, anak ko. Apay, papanam. Nalang, simbangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan Amukmat ka at asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ka, maso anak ka. Kunakla na sino tinagtuktok, si Kamot Gaya Maso. Sumar ka! Agyaman na Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanin. Aywan Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpuros da kita. Pangpakbet anatang. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadak at akababain. Ah? Sa aral? Itagkuhin ka dayta. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Ken, amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Ket, no mabalain. Ituloy ko kumamananti agaram ken ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka ngamin ite. Anya? Alicia, ay-ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew, tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti pa nagsarita yo anak ko? Okay mo nanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy, nanang. Kahit, tanyat ko na ngay. Sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawatak-latan na. Sigurado anak lahat. Ngamay, di na namlamain ng agdato na kumalingkan kwa na. Kahit, sigurado kan itirik nam kan kwa na anak ka. Uy, nanang. Ngamin, siguro din nga gayatak kin Alicia. Sapay kumata, aklunan akong. Tapno ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan ama paay, anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag nga ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat, maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, maso. Ay, agyaman na Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay da kita. Agyaman na ka. Addo ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan da kita, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain mo't kan ka, maso. Alan, awata mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre da ita, Alicia. Basta bayadak, itisok di tila miseta Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan da ita. Anya gawin niya ko nang maibagam kanya, Alicia. Aklo na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagpag ka. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami itinobyo, kuwan? Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam di bayad tinatang adan ito lamisetan Kurang dayta Di pa nabayadan ti damo inyog ko iti. Balor ti dua gasok dayjay. Ha? Ay, sige. Magbiglaan talahang tibayad ko, masaw.
Awan! Awanan! Nadudog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapo, iti pa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ka. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilken ka. Kasta di ko na ayo, ha? Tapos ano na kayo tanday, tibiyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na mariklik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ito bagay. Apa, gusto hindi mo mas pasama kitibiyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kaskas tuyak. Lumaminsan, sa napatas tibiyang. At nagragraksak. At namagladladingit. Ala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw. Amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agur-uray ken ka. Ha? Lulahamin na na. Lakaya ko na ba? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito langapsuda ko. Ha? Talaga kita bastaus na kita babae. Sa distada amin. Naparigatin daw na ito puso ko paspasakitan. Awan limpyo babae ito lubong. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae. Ay sus, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itaaw, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itaw? Tamlo sa anak, masaksak na kastoy nanang. Anya, ay na, saan na nasaya at dagita nga ibagbagam kunak mag... Basta nasakit dinagam ko. Kangurang-kurang amin na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. Ay sila ni Daddy. Ay, mabalin pa nga ron. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun akakabsat. Tapno mapani tulugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay. Di nakpadandunan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Isolda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matang. Patas ko malang nga. Lalaki man wano babae. First come first serve na ta. Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay mat dita nga misuot mon. Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan dato awit ko. Ureta may sa madlanga basit nga si Lupinti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may sa nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamat tan amaso. Apay nga kasta kamatan, suplado ka ununa yan. Dita ka! Masaw, inta makipangandita ka ruba, tanagayab damit. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan di mapanlalang. Pasig tumutla ang mamarites dagita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgura akit kitaan dagita babae. Ado ti dumar ay ababalasang. Anyat amom ngay anak kaw. Amangan no makakita ka iti balasang nga armamanan. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha?
Papaimportante dagita babae. Pweh! Masaw. Feeling beauty dang tumulamin. Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista dagita babae. Pweh! Apay aya akas tati ibagbaga manakaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan dak tulangin na. Manong Maso, umay ko man isubli da tumalukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mun, tapumanaw kan berta. Ni, agungungat kan samat Maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa na grupo pang berta. Ala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjak! Pagan anok ko ma. Kan, di ka wal makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na grupo pam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot tong tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang mission libres ka mo. Sadista. Nan, aglisi ka titalan kun Aglisi ka. Tadapay papanak. Maso, andapay mula man natin. Gumatangak man tay pangpakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Kung mo lang nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga agkakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, saan ka mo't anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, saan ka pagan ano? No di na kayat saan laang? Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid nyo, babae. Apay nga tangakas diya matan ni Maso. Suplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apay nga tangay. Ay, gapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na adam di anak ko, Berta. Awan na, ngamhan yung nga ibagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni Maso kanyak, ngamhanak mat nga araman. Anya? Di yun man idildil da dya, Berta, nana. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagut pa'y, kan napintas mo. Ura man isunti ka pintasan dito lubong, jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka di. Sigurado nga aklunan na kaday jay. Manjak na raw. Apa ata ipilit yun nanan. Di ka nga ron agungot, anak ko. Dagulit ka ito mga min. Jakong pagan ano, dagita babae. Nalang, adakad mo kasi mangpot. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y anisan Di na ka di pa ni kahit kung aramidan nanang.
Naimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram ken kuana. San akas kadagita babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine. Aramida ko. Anya! Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga! Nagmayatag pasaglat yung kadali. Ha? At hindi ka nakuti ang galunin. Oh. Tiawanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday to'y? Oh, maso honey. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukasta. Saan la siyak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya? Walang hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax lagi ti kukok. So, sige man lang. Ngala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyo mo tinti dakulap mo, Berta. Dinakman nga bulan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah, Datanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. ah, madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ala! Apa yan na nga? Kahit ka ko mga arman. Ngam, mga pa ayan nak. Mabuti nga kung amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, Maso? Nukasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. Ah? I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpesaw? Awan nga Rudish. Ay na, agyaman nak. Oh! Jaknas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundaway, takunak no aglaklakaya kun abaro. Nagkasar kami nga rod ka ni Berta, kat ita addan 5 nga anak me. Naragsak kami kan ni Berta, tagin inayat kami. Nagdungo kan nagagat nga asawa, isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae, dito'y rabaw ti daga. Alakastan, to'y pagayam mo, Maso. Kablaawan ka pagayam, Maso, tanakasarak kamatlaangan, iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka ni ti sidong ti pamilyam. Kat saan mo mat siguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Maso, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite.
Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kan ni pagayam tayo ahana, saan napudpud anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Anita Sera, ni Nelson Jose Antonio, kani Brave Pangilinan. Kastiman ti surat ni pagayam hana. Dear Manang Biyanang, spoildak ni tatang ko, tay di basitak, di na kayat nga damang pasangit kanyak. Isu nga insuro na kiti martial arts, tapno adda ka no pang salaknib ko iti bagek, no kastay nga damang loko kanyak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kinatawan da kiji pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Kuston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akaadalam wan. Diyak kaya ti agiskwila. Ay saan agiskwila ka Basta man jakon. Naguyang matdagiti kay skwilak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagakin ka. Adak kayat nga agsangid ka, Hana. Nakasutsutil mat ngamin dagiti kaadalak. Tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat ngamin, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taad da isurukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, mason lakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya! Tuladen na kanak ko Wag. Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patangkenem to'y imam Kastoy day. Aday tatang? Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingkapayagin na nawag. Ta ituloy tamanin no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin king kanga inadal ko, anak ko. Dahil ti tandaan na makanayon na hana, ha? No adamang dangrangin ka. No ilaylaya na paylatiima na. Una madagusan. Wan tatang? Di balay, ta nalaing ka nga agjudo kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang? Imbag nga rod tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na aming ibagbaking gawag. Wan tatang? Very good. Mala, mapangkan niya pagkadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti self-defense. Nang runa unay ta may sa babae. Iso nga sursurok dagiti rumbang aramilin na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya ang may sagmak ti anak ta. Ay sana, ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan ti agbalin atuso. Ngamtay kasla pimpiman di ta. Ay, sumabsabali nga rodon ti ugali ti anak ta. Manipod kas ta tinsursurom kenkwana. Kasla ti muso meteng. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya?
Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan, misis. Tanihan na nga anak yun. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No, at dawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami, itamot laang. Bye! Ay, unay mo't day nga ubingan. Bimababaihan yung kasjay ti aramid na. Oh, di ka sumanao iti kasta bakit? Di mo amaw ti si bubukil ang napasamak. Ay, amaw. Ang mga mat no basol, di kinabil na. Ay, pagsardengaksan nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rombang la aja anak tati isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita, tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakaw. Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ungtan tanak ta. Isu lang arudon ti pinabasol da ungtan pay lang. Pinabasol da tapod numot abasol na. Imbagbagada mat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amla ang ti bagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumot alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na, mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wan tatang! Mason, agbalbalinan atuso ti anak ta, gapuken ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay kan aya. May mga orasyon na. Adda ka din ni Hana. Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo tan ti panagkuyog dahanaken ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasingput ni Mario. Kaya nagagag, kaya't kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Iso ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawin. No kayat nang di makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no inton bigat iji balay mi. Ha? Apa yan ha? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, dala iparamid ko. Anya dita hana? Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom. Uy na hana, hani. Nay, papa na Mario. Mapanak man iji balay dahanan, nana. Anya taramidem mi jay. Kan nanya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Uy nanang, ada martilyo, ragadi kanda dumapay. Ada ka nung amin ipaaramid jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Agkatanyat plano yu kan ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy anana. Takurang di tarakin ko pagkasarme. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy a pagkasaran niyo? Kurang mo't ka no, kunanihana nanang. Anya. Masapul ka no asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan. Apa, hindi mo kayat? Kwa, kahit kwa. Kunak ngamin no, agkarpintero aglaba mo't gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laalabnak, Mario. Sige,
Day talaga yam. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidom, Hana. Paglabam din ubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak mo tatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawidom mo, tasika ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidom? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawidom mo, kababaeng. Apay aya pakibyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan matada kayo ti paglaba ka? Ha? Man nakibiyang kayo lang unay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar Didak namin pakibibyangan iti kayat kong aramidan ah. Man nakibiyang kayo unay yan, nanang. Hana, Naimbag nga oras yun, nana. Anda ni Mario? Ay, awampay, balasang ko. Napan nakikonstruction ngam saan pa ya simbang part. Ha? Ni, maluman ngam awampay lang, nana? Ay na, naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang kaw. Agiinom daman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bisprin na rin. No, daduma mat. Ijayan ti kasinsin na anilinaw. Ay, sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya kan, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa eh, Hana. Busin mi lang Umaykan ko na! Di na guyo na, Hana. Agawitan mo no saan? Anay ko, di mo di. Gawitan. Inton maminsan, di ka na ginom iti arak, ha? Sanin, Hana. Sanin. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Namwak ti naramid ni Hanay je balay da insan mo. Gagangay na, Nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wanangam kinabil-kabil na kamutan. Anang, Ay di mo itulok ti kas je nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagada nga under disaya ka no itultulok mo. saan, Anang? Tapasit lang ti panagayat ni Hana kanyak. Tigas nga aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay pala nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan into nagasawa kayon, Mariaw. Nana, ikasar ko ni Hana. sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ko. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabail. Ay ayatek ni Hana, Nana. Ay, no apay mat nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Hana, Nana. Awan to nga tati pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Apayaya nga upayam ni Mariaw. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbalin nakasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mariaw. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, Nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimmang pat. Pangliwliwalang man, bakit si kaman niya? Aray ko, abay nga, danog ka nga. Anya basol ka. Danog ka la, danog mo. Tunggal mabarte, danog ka na. Mali nga aramidak no mabarte ka. Wala ta natangkan ti ulom. Aray ko. Kung na masarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Saan mo nga rin, maliklikan na kiti barkada bakit? Maturog kay ti salas.
Padasam ti umay iti sila tabugbogan ka, Mario! Saan anasaya at ter aramita manakaw? Saan nagaputan na singput ni Mario kat abusumutang? Saan anasaya ati kanayon apa ng kabkabil mo kuana? Pangaasim, tanuan niya man tinsursuro ni tatang muken ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya ati kasta? Kas jay ti rumbang kan kuana. Tawan mataktak diran na karina nanang. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga ginom di asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Ti kayat ko, isardeng nan ti uminom iti arak. Diyak kayat tagat arak nga asawa. Tatang, tulungan ako kamkamatan ni Hana. Apay, net basol mo iti anak ka. Ang mga manuad na basol mo, iso anak ka pungtukin ka. Tatang, awalan mo kabasol ko. Diyan lang natungpal timbilin na kanyak. Nakaungat at dagusan. Makita mo, di adda basol mo. Tulungan ako matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! At dayton tatang. Sangwam sa anak ko. Kinuan niya ti aramidin na kin ka. Awati ba? Sa dawagayang basol mo. Iso ala dingi iti ka. Ngam di ka mabalay nga ilumang. Ta nakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang ha. Basit la kam mali ti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanyak. Padasan na kabalsan at ilak ko dagiti sa kakaniman na. Anya, ay unay kan ay anak ka. Diyak kaya ti sulpang asawa nanang. Itatan nakapasngay ka na Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-broad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta ah. Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ati mangawag. Di na sungbatan. Timam na ipay kanya kung di asawak tatang. Anya, kasano nga rin ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita. Kanayon magkiditi pa nagpawit na ah. Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga rin tayo tangay. Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo tatang. Hello, Barok. Di ka magkano mawawagan, hindi nakaw. Diyak kaya din anak yaw, tatang. Anya, apay nga eh. Kahit adan anak yaw, apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak yaw. Ngam di ka madanagan. Padakliwayan dagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Mano atawan nga inisnab ni Mario dagiti text kan awag ko kan guana. Ngamjak na pukawan ni tinamnama. Inanusak nga inayayo ti asawak. Kat kaasina na ayok matlaang. Nagpakpakawanak kan guana kat ingkari ka jakon ulitan tinaramid ko. Katita, nagforgodan ta asawa kat adabas sita negosyo may kat agtintinulong kami ngagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya may. Alakastan to'y pagayam mo, Hana.
Panagkunak pagayam hana na truma nila kay mo. Iso naglaylo iti mano atawan. Sininaan na kay ti sumagmamano atawan. Nalabos mo't ngamin ti naramid mo pagayam ko. Iso di mo mapabasol di asawam no ape at timamnaykan ka. Taga pumot lang iti aramid mo dayta. Ngamno pe kasta kablawan kayo latta tanagbalin kayo na naragsak. Tanagbalbaliw kan ako nam. Bueno papagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam hana. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello papagayam, kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo, Lorna, saan naapudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Melanie Gallardo, Renanti Quintero, ni Raquel Bachain from Florence Doctor, ni Mel Babakbak, Roberto Gilang dita, Paway Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam Lorna. Dear Manang Biyanang, nagagat amapan makipurdiyan nila kay ko. Ngam adamadi nga estilo na. Tanagladaw asumrek sa inton malam sa paan na ti agawid. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papanamlito, apean nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katno ngay saan ka nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sus, basta ikarudan tumot ati maldawak. Umaydan tumot inton agparaep ta. Nay, ada ka mat litaw. Anyat gagaram. Umayak man makiraep, abaw. Aya, napandan na jay talon. Nasa pada napan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga rod ida ka pito damin. Ay ka, maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Tay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo, may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok manay. Mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kung dalam na ta sidak to abang wan. Pasensya ka, alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Diyak ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumot lang agraep inton agparaebak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay ka, wala. Mabalin lang tama. Kaano aya nga agparaab ka? Baraw. Inton umay alawas, tata. Umay kay mga anak. Nakagawa ako. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay, wala, tata. Talaga mabisina kong gay. Abong, inya pumambay. Kurang kumag. Nay, apay ngay. Di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, abong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na buya na batin. Sana pa nag-emote ngam binilang ko ti pa nagpunggam ha. Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat nga dunay ti kanam. Ta amin na nalabas kat dakas.
Apay, papanantikan ka nam si Kalitaw. Apay, kasla di ka mabmabsaw. Mala, tumakdar ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kan nilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailan. Ha? Apay ay nanang? Kanual daw ni di may nakiraap. Sa idi pananganan, nagadutikin na. Kan di oras ti merienda, isuman ng tikadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa idi hotcake. Apay, saan pa'y lang at ang umdas dagi jayatang dan na anak ka? Wala. Bayan nyo. San nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan. Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan yun. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasjay. Papanamanan, Lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka no kay da kumpare iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparit dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 san ita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda inton makasangpeta kay Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak mo't ngagpatangdan. Ikarudan tua, no agpatrabaho akmo't bakay. Rabiin, Lito, maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo, aya. Tay na aldawak Innem amin apa utang ko. Isadyak tumanang danan iti agraep inton maminsan abigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innam ti umay. Malpas iti may nga aldaw dayjay. Wala. Ta saan mo't nalawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estylyon tata. Aldawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas tiraip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayan. Inkarigatak lata. Tapno di mo makungkuna. Sapayawan pa'y lang dagiti daddo mga grab. Hayaw. Kasanungay amalpas si trabaho no kastoy. Sige, litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawin amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tipden tati ka ng dagiti nagrab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasang, ada simrek iti alas 9. Ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagrab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka aya asimrek. Husto lang ti oras a panagintrada. Tatinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, Lito. Anya? Kan amangan no nalipata mon. Atunggal adda papanam apakitrabahuan. Aduti ka nun. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso ngaglisi ka. Tagawag amin asidaan kan innapog. Ta sigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta. Awan maapit ta, Lito. Ang damot Basait.
Ay, sayang nga talaga. Bakit? Kasano daytan ngay? Awan ka ng tan-a. Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bale. Tamakimpurdi ak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamot makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, sanay. Adda naalak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tikas tandata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem agtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran nyo. Naglawa mo't di minulaam itilaya, Alona. Wan man, manglito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi, iti mang dalos iti dayjay. Mang purdiyak, tadyak ka ba na dalusan day dyan awang kadwak, manglito. Alona, siya kong titang danang ngagdalos. Ay, saan? Tadan natulag kong agdalos. Anya? Ikit inayon nak mo tanay. Awan kwartamay. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, manglito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan, Lorna, ha? No, saan min apurdiyaan nila kay mo? Takas di mo nga mintaramid na. Nagladaw asumrag, kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko, ha? At nga min style lakay mo ajak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Ago nga, mat. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at hangdanan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawak. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilyen da titangtang danan da agdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga minti style mo. Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Ken pasaray agbalkot ka pa'y. Nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Ken no lunch break, nagatidog titurog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan pa'y alas 5 agawid kan. Asino nga'y timayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Ahaw, ni oray sanda nga alahan ngagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minen tapno alaan da kan. Ay, awan ti rumbang baliwak, taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Tanan, no sanda ka kayat, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Adu dita ti mabalin a pagkwartahan, san laday tapurpurdiya dita. Aglisi ka ba? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka da kita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak Basta ilakok da gito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paag to ti mapan aglako. Sa akto agmarket mo tin iti sidainta. Nangalaam ka da kita kunak. Kit ijay umaa. At da sekreto nga umak. Di mo amaw, nagmulak ijay tayo limod ko king ka. Anya? Ha? Imposible Bayam, tayo pasyar kanto yung sikreto nga umak. Tapno makitam, bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tay, at dagrasya ng insang ko. Manok mat da kita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko, Anya? At napupukan ti manok ko, adi mo.
Sikreto day di apupukan. Inlimag ko ngayon ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa laag. Nan, tapartye kong timasa. Ipupok ko pa'y laang to ito. Tas idaing tantumanan numaminsan. Lito. Nanang, anyak si Dayaw. Dinengdeng. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naadda si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti si Dayo. Si Dana laang ah. Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang? Ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay, Nagtaod itay. jak nga rod am mo no nangal-alaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napannan samet pinuros iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day dyan nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na, tapno saan adyagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamot nga min makipurpur diya. Taawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot nga min ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kuana. Adda manen milagro nga aramiden nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangibabain una yun, nanang. Bakit? Parti man di insang put ko pato. Pato! Nangalaam, Ije pupukan ti pato ka. agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo apato? Adda nga road. Sikreto ta ang ti pupuka. Tinakaw mo maninday, diyan niya. Wan ay. Ngumday di nakipulpulong. Kasawa na. Iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutuam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan na. Nuli mo kayat. Ibusak Isardeng munti kastangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adya kagtakaw bakit? Kat di dakmat kayat apurdiyain. Isuda mo ilatin ang pwersa kanyak nagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardeng Nudyak nagtakaw. Awan lamutan talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaati pa kanyak. Iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na. Adda mapukpukaw amanukyo, tata. Adalor na. Talo amanok. Patumat kanyak. Kandag itay mulak nga ubi. Adda ng kalay. Kinuren ni Mari Pilang. Adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsanan da ka no. Naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito idi namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagijay. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytuyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iji barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Anyat kaya't mo asawan Lorna. Nakabulos na ito kaldeng. Saan ko atinakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Pasulong dak Akin kalding nga iti inukod namanan. Diyak mo nanang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Diyak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon numaamuan na si katinang idarumkan kwa na. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka magayam nga asawa. Sika magayam tinagindarom kanyak. Wan, aklo nagkinaramid ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darom nga asawa.
Saan nga rod anasaya at aramidom? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinipat tamatan. Agsinatan. Tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Nini, saan ka di kasta ba kay? Di na mo sinana. Nyakamutan. No di mo kaya't asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, lito. Sorry, bakit na? Promise. Di akong ulitin tinaramid ko. Nagbalbaliw ako. Bakit? Kasta unay apan nagsangsangit ti asawak ang nagkidaw iti pamakawan. Ngam nagpakiputak baset. Jak inawat adagos tapno adda pagnakman na. Kat kaasi na di nan inulit ti inaramid na. Saan na nagtakaw? Kat no kasjay amapan makipurdiya, masapsapan asumrek. Alakastan, tuy pagayam mo, Lorna. Pagayam Lorna, husto laeng ti inaramid mo. Ti saan mo apan ang konsinte iti mading aramid ti asawa. Kasta ati pudno amang ipatpatag iti asawa. Di na itulok nga agaramid iti maikaniwas. Iso akablaawan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lorna. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amin.